Razgovaramo sa Marijom Janjušević, poslanikom Dveri. Ovde ste u Aranđelovcu povodom praznika i da se vidite sa vašim partijskim kolegama. Tako je, ja pozdravljam sve građane Aranđelovca i okoline. Meni je velika čast što smo danas, naš predsjednički kandidat i predsjednik Srpskog pokreta Dveri Boško Obradović i ja bili u Orašcu na proslavi, pre svega za nas, dozvolite da kažem, praznika Sretenje, zatim Dana državnosti i Dana ustavnosti. Ja vam svima čestitam ovaj praznik, a svim roditeljima se zahvaljujem unapred što će svojoj deci bar po nešto da kažu o sva tri ova velika praznika. Dveri su u kampanji, vi imate svoj predsjedničkog kandidata i ovo je prilika da i gledalcima televizije Sunce kažete nešto više o svom političkom programu i političkom programu gospodina Obradovića. Zahvaljujem. Mi smo već u septembru na glavnom odboru odlučili da će naš kandidat za predsjednika Srbije biti Boško Obradović. Imamo mnogo dobrih razloga za to zbog njegovih ličnih osobina i zato što će on najbolje da predstavi politiku koju Dveri nose već svih ovih godina. Nama je pre svega najvažniji ekonomski patriotizam, dakle da se domaća privreda razvija. Važno nam je da se politika vodi tako da u centru svega bude porodica, da se omogući da žene mogu, kada odluče da rađaju, da to rade bez brige za svoj posao ili ako kasnije uz materinstvo mogu i žele da razvijaju i neke svoje nove talente i da rade, da ih država u tome podrži. Dakle, ono što i mene lično strašno brine, što se sve na teret privrednika i, da kažem, tih privatnika i preduzetnika koje treba podržati, zapravo se sve svaljuje na njihova leđa. Često ih čak okrivljujemo da otpuštaju žene i to se uostalom i dešava, ali država je ta koja to mora sistemski da reši. Nedavno sam gostovala u jednoj emisiji gde su me pitali da nabrojim 5 osobina koje našeg predsjednika pokreta Boška Obradovića kandiduju da upravo on bude predsjednik Srbije. Ja bih da ipak naglasim jednu najvažniju razliku u odnosu na sve ostale kandidate. On veruje u ono što govori, on veruje u politiku Dveri i on će sasvim sigurno, kada postane predsjednik Srbije, i da se ponaša u skladu sa tim i da sprovodi politiku Dveri tako da mi prosto državu Srbiju vratimo u ruke građana, da država postane napokon Srbija država svojih građana.